jeyaɓe Allah, mi wasiyike hoore an, mi wasiyike on ka arande laawol kulol Allah. usi nafsi wa iyakum awalan bi taqwallahi azza wa jal. miɗo wasiyo hoore an, wasiyo on kulol Allah. ko wiyete kulol Allah ko fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, ko waɗugol yamiraɗi ɗin acca haɗaɗi ɗin. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi en kasimore nisa'i, o wi hey kono yo yimɓe hule jooma moɗon o taguɗon, hule jooma moɗon taguɗon immorde wonki wooti, o tagi immorde kin wonki ɗon, o tagani ki sonna makki, o sakiti hakkunde immorde ɓeɗo ɗiɗo worɓe ɗuɗuɓe rewɓe. o wi hule Allah o mo torotte ɗon sabu muɗum, hule Allah renon haqqiji en ɗam ɗan. alladi halaqakum min nafsin wahida ay min nafsi abina adam. Allah o taguɗo on immorde wonki wooti, ko taguɗo en on immorde e ben meɗen adama alayhi salatu wassalam. wa halaqa minha zawjaha ay ummana hawwa, o tagi immorde e adama yumma meɗen ɗum ko hawwa. o sakiti en fof immorde e ɓeɗo ɗiɗo. kala arɗo ka hoore leydi Allah ɗo ɓandinke ko gueɗal ɓeɗo ɗiɗo, ko ɗum wi en banu adam, ɓiɓɓe adama. o yeeti en kadi ka alquranare teddunde leñol e gorol, kanko Allah ko waɗiri ɗum gori e leƴƴi e ko wiyete cuuɗi cuuɗi, o waɗiri ɗum tun fi enen no andidiren hakkundeji meɗen. kanko ka Allah haaju makko ala e ɗum, ko ɗaɓɓi e meɗen ko kulol makko ngol, kanko Allah tabaraka wa ta'ala. o wi inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. min waɗi on kon yimɓe kafuɓe leyɗe, ko on larimɓe leyɗe. min waɗi on kadi kon cuuɗi cuuɗi e gori gori. li ta'arafu fi on andodir hakkundeji moɗon, ko homɓe homɓe ɓuri jeydude, ko homɓe homɓe ɓuri ɓattodirde. o wi inna akramakum, andu ko ɓuri teddude e moɗon indallahi ka Allah, atqakum, ko ɓurɗo moɗon hulde Allah o tabaraka wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala o ala leñol sako wiye ko kanko e kaari en jeydi. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ala ko wiyete nationalité sako wiye ko compatriote ɓe makko ɓenni. Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko woni tagi, ko woni tagi, kanko tagi dendagal leƴƴi, kanko tagi dendagal nation ji ɗin, kanko tagi dendagal gori ɗin, ko ɗaɓɓi e tagu makko ngun ko hulugol mo ngol. inna khalaqnakum, inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, nous avons fait de vous des tribus et des nations. o wi inna akramakum indallahi atqakum, ko ɓuri teddude e moɗon ka Allah ko ɓurɗo mo hulde o. jeyaɓe Allah, hiɗen ñaagomo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala toromo yo okku en ko wiyete kulol makko ngol kanko Allah. ɗum woni waɗugol ko yamiri kon e accugol ko haɗi kon. e fillayi seydna ali radiallahu anhu ɓe maaki ko wiyete kulol Allah ngol ko piiji nayyi. ara nun ɗum ko ɗenƴagol fi makko kanko Allah, al khawfu min al jalil. ɗiɗaɓum ɗum ko al amalu bitanzil, suusugol, heɓugol iman e courage e tinnare e wakkilare gollitirgol alqur'ana e sunna ka gurdam muɗum. neɗɗo on o wona amilun bitanzil, ay amilun bil wahyayni, o wona gollitirowo wahayuji ɗin ɗiɗi, alqur'anare nden e sunna on. ɗum woni ko Allah yewti en kon e ko nelaɗo sunnini kon. ɗum ɗo si neɗɗo on wawi ɗum ɗo, tawi mo wawi gollitirde alqur'anare nden, himo wawi wurnitugol sunnaji annabijo on sallallahu alaihi wasallam, haray oɗo fa dhaka huwa taqi, ko on ɗo woni hulowo Allah on. ɓe maki kadi warrida bil qalil awil qana'atu bil qilla, weltorgol seeɗa. si neɗɗo heeɓi seeɗa on yonamo, ko wiyete yondinare kon alqana'a. si neɗɗo heeɓi yondinare tawi ko jon dina e tawhid, haray o woni neɗɗo hulowo Allah tabaraka wa ta'ala. bal si neɗɗo yondinike, arsikaji Allah ɗin iwranaymo kaw miija. ko ɗum waɗi karamokoɓe goo wi'i ko wiyete kulol Allah kon, ko waɗugol ko Allah yamiri kon, acca ko haɗi kon, ko feeñata e ɗum kon. neɗɗo gande ko hulowo Allah, ko sanga o woni muññiɗo yondiniɗo. si neɗɗo yondinaki, o yeeyay dambe makko ɗen, o yeeba dina makko kan,
o aybina nando makko. ko ɗum waɗi yondinare nden ko jikku mo andanɗa hoore ma allahu tabaraka wa taala mari e nder yondinare ko wiyete dendangal moƴƴereji ɗin. ɓawo ɗum musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe wi en wonde en andu hande enen ɓiɓɓe ndiɗo leydi Lagine en majjaka alhaali men on fewdo ɗo. kulluna nara wa nushahid, ala e meɗen hande mo sutaki mo renaka leydi men Lagine nin fewndi ɗon. falillahi alhamdu, ƴiƴan ala hibbude ndeya hibbande, warindiro ala wadde e ko wiyete sifa ko feƴƴuno no Libéria e Sierra Leone en e leyɗe goɗe anduɗen, sifa ɗum allahu tabaraka wa taala no dandi leydi men ndin taw heɗen ñaaguimo torimo yo ɓeydu en dandude. kono musidɓe julɓe tedduɓe, ko wiyete ɓittare kon, ko wiyete kon ɓittere, ko wiyete kon gurdam faaɗuɗan e gurdam ɓittuɗan, ko ha e ɗan ɗo gurdam ɗan wuruɗen hande. kono en waɗi ko ceerno on maaki kon andintingol en wonde alhaali no wayi wo ko yewi alhamdulillahi ala kulli hal. yettore wodani Allah e dow kala alhaali mo wonɗen. annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki amrul mu'min kulluhu lahu khayr. fiyake gomɗinɗo kañum ko moƴƴere tun. si tawi moƴƴere heɓimo fa shakara fa kana khayran lahu. julɗo kañum si heɓi moƴƴere o yettira e Allah moƴƴere nden wontanamo moƴƴere kadi. so heɓi kadi wororde sattende fa sabara fa kana khayran lah. so heɓi kadi sattende ɗum kadi o muñño, so o muññike ngal muñal ɗon kadi wontanamo kadi moƴƴere goo. ko ɗum waɗi imamu Shafi'i makuno as-sabru ala naibati sabun walakinna fawati sawabu as'ab. imamu Shafi'i maki muññagol sattende no satti. si neɗɗo heɓi ko satti, wawugol muññagol no satti, kono hayrugol baraji ko woni kon e nder muññagol ko ɗum ɓuri sattude. si neɗɗo heɓi sattende yo yamire yo muñño, yo tindin hoore makko yo muñño, yo wonu neɗɗo muññiɗo muñal non no satti, li anna sabra murrun. eɗen gandi muñal ko hunde haɗude. kono si julɗo heɓi sattende o muññike, muñal ngal addana e mo moƴƴere. imamu Shafi'i maki wela muññade, kono perdugol baraji ko heɓoto kon e nder muñal ko ɗum ɓuri mettude. allahu tabaraka wa taala o andintini en kal qur'ana ko heewi wonde enen e makko eɗen mari contrat. enen e Allah eɗen mari contrat. si en yeebi contrat on o yeeba e moƴƴereji makko ɗin. allahu tabaraka wa taala no wi en ko heewi alqur'ana ittaqullaha ya ayyuha alladina amanu ittaqullah. hey kono yo gomɗinɓe huule Allah. ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum. hey kono yo yimɓe huule jooma moɗon. ɓaawo ɗum o yeeti en si en hulimo yu'tikum kiflayni min rahmati. si tawi en hulimo kanko Allah o okkay en cowalle ɗiɗi yurmede makko nden. firoɓe ɓe wi alkiflayni min rahmatihi alkiflu fi dunia huwa almaishatu salima wal ishatu tayyiba wassalamatu min fitani dunia. ɓe wi wonde kiflun min a duniya sowande goo ka aduna ɗo ko wurugol gurdam moƴƴan, wurugol gurdam deeƴuɗan, haysi ala jawdi, haysi laamaki, kono wuura gurdam ɓuttu ɓernde. ɗum ɗo ko kiflun fi duniya. daɗa kadi pankareji ɗin e masiboji yiiloto ɗin hakkude leydi e kammu, kala yimɓe hulɓe Allah hiɓe mari nden moƴƴere ɗon ka aduna ɗo. ko ɗum waɗi o yeeti en e aya qur'ana goo o wi wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqu min haysu la yahtasib. kala huluɗo Allah, allahu tabaraka wa taala waɗanayi mo yaltirde e kala sattende. si yimɓe ɓen huuli Allah, crise yanɗo wo, difficulté yanɗo wo, probléme yanɗo wo, Allah waɗanayi ɓe porte sortie ko ɓe yaltira e on probléme ɗon. no waywa si yimɓe naati e nder ko wiyete auditorium, sal molanaɗo tawowo ko baafal gotal mari, sal goto tawowo ko baafal gotal mari, ko ɗum wiyete auditorium. joni noon si yimɓe ɓe naati e nder on sal ɗon, yiite huɓɓiri yeeso e ɓaawo, hande kadi ɓe wubbana dambugal janal ngal, ɓe ara ɓe tawa ngal sokike yiite ngen nangingal, ɓe ara hanka tumbere sal, ɓe daro ɗon joni ɓe habbo mayde, neɓata ɓe ya gimbal no yanira sengo goo. si gimbal ngal yani ɓe hayno kene on,
ɓe wuggoɓe yaltira ɗon goto goto ko heddi kon suma kamɓe ɓe daɗa ko noon kulol Allah wallirta yimɓe sanga ɓe woni nder sattede si tawi ko huloɓe Allah tabaraka wa taala. misal ngala no waywa ko taaloɓe ɓe wiyata kon neɗɗo ngo yaltiti ka burure buutori ma ngayuri yaltiti yeeso makko face à face tinde e tasande o tawa o wawata dogude o laawo ngil kullil o wawata gertade ngil kullil o wawa ngil alano gerda hay si o wartike ɗon ngil ñamaymo si o wuuri ngil waraymo joni noon o jiiɓo la hawla wala quwwata illa billah neɓata leydi ndi yeeƴo si leydi ndi yeƴike ndi dimbo o piitoro to gayuwi ngil piitoro to neɓa seeɗa o hetta haqqil o immo tawa gayuri ndin maayi e gandi ɗo so immike ko honnugo wiyata eppa ɗo hari mo goduhol taƴi awa kulol Allah ko noon wallirta yimɓe sanga ɓe heeɓi sattede joni noon enen lagine ɗo ñande wo ñande kulla yawmin yasdadu al inkimash kulla yawmin yasdadu dik kulla yawmin yasdadu l faqre ñande wo ñande enen lagine ɗo ko wiyete ɓittede kon ko wiyete sattede kon ko wiyete gurdam faaɗuɗan e ande ñande wo ñande enen ko kesum e meɗen ñande wo ñande ɗum no heeɗiti hiɗen hani dartude hoore meɗen saabu Allah firtari ko halduɗen kon in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan o wi so on huuli Allah o waɗanay on yolɗede o yaltinay on e sattedeji ko wonɗon kon e muɗum joni noon enen bani adam hiɗen mari gaño molanaɗo harana iblisa taw konko iblisa waɗinta en kon ko ɗum woni gaño meɗen numéro en on ko wiyete kon junubu bakkatu almasiya wa zunub ko wiyete yeddugol Allah kon e wopugol Allah ko ɗum ɗo woni probléme men on ka gurdam meɗen ɗo ko ɗum waɗi ɓe andintini en wonde innaha zunubu wal maasi fa zunubu wal maasi ma hallat fi diyarin illa ahlakatha ɓe wi bakkatuji ɗin e junubaji ɗin ɗum jaalaki e leydi sinan bakkatuji ɗin bonna e leydi ndin bakkatu si ɗum ɗuuɗi e hoore yimɓe bonna e leydi maɓɓe ndin wala fi qulubin illa amatha bakkatu e junubu ɗuuɗata e ɓernde sina ɓernde nden wumiɗay joom ɓernde nden o wona e neɗɗo mo yiyata moƴƴere o wona e neɗɗo mo andata ka hammira sanga sattede yani wala fi ajsadin illa azabatha ɓe wi bakkatuji ɗin e junubaji ɗin kadi ɗum natata e ɓandu goɗɗo sina letta e ɓandu ndun nawnina ndu tilfina on tigi lo'ina on tigi jasinamo heeginamo hulɓinamo ka wiya woy mo weela himo huli himo aani reedu makko no taƴi ɓawu ɗum ɓe wi wala fi ummatin illa adallatha junubaji ɗin e bakkatuji ɗin ɗum wonata e yimɓe sina junubaji ɗin jasinayɓe wala fi nufusin illa afsadatha bakkatu e junubu ɗum si woni e wonki wonkiji ɗin ɗi bonayi bakkatuji ɗin e junubaji ɗin bonnayi wonki walil maasi asarun wa shu'ma ɓe wi ɗiɗo junubaji e bakkatuji hiɗi mari batteji hiɗi mari ko wiyete kon tooke e société o hiɗi mari tooke e yimɓe ɓen hiɗi mari tooke bonɗe e gurdan ɗan ko ɗum waɗi seydna ali radiallahu taala anhu ɓe maaki ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi tawba seydna ali a maaki ɓe maaki albalaw crise sattede tampere lamɓe bomɓe yimɓe toñidiroɓe jattidiro waridiro kansum e ko wiyete ɓilidiro e lorridiro ɗum ɗo yanata e yimɓe sina saabu bakkatuji maɓɓe ɗin ɗum ɗo kadi ɓantetaki kadi itte sina saabu tubugol maɓɓe ɓe mana yimɓe ɓen si woni yeddoɓe Allah ɓe woni yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko wopoɓe Allah ko yimɓe toñidiroɓe Allahu tabaraka wa taala jarri boray ɓe gurdam ɓittuɗan wano basal wano kulo reedu wano tampere wano ande wano crise e wano lamɓe bomɓe lamɓe toñoɓe jattoɓe kansoɓe e ɓikkoye wasanedi hoy e rewɓe ɓe andanɗa hoore ma ɓe jillidira e worɓe Allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗo jarri borta yimɓe ɓe andanɗa hoore ma junubaji maɓɓe ɗin fooli ɗoftare maɓɓe nden
wawata ittude lette ɗen kadi e maɓɓe sina tuububuye ko ɗum waɗi kamɓe seydna aliya ɓe maaki kullu nnasi halka illa almustahfirun awa yimɓe ɓen fof halkike sina ɓen insinotoɓe e junubaji mum ɗin tuuba rutto ko Allah tabaraka wa taala seede mum ka suratu shura aya 30 Allah tabaraka wa taala wi wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir Allah wi kala ko heɓi on immorde masibo kala ko heɓi on immorde lorra kala ko heɓi on immorde tampere ko sabu ko juuɗe mon ɗen woni e faggitade kon kala masibo ɓittede basal crise taƴureedu bonirede jawle waridiro kansidiro penale jane huwodire bonɗe Allah tabaraka wa taala wi ɗum ɗo heɓata yimɓe sina sabu ko juuɗe maɓɓe ɗen faggiti kon o wi wa yafu an kathir imam Qatada maki wurin ko ɓay Allah no yafanade on ko ɓuuri hewde haray musidɓe julɓe tedduɓe ene reeni yaasi on no wuliri kuranji ɗin fewdo ɗo yahugol ɗiɗo kuranji kamen lagine fewdo ɗo no ɗi woni yarde ɗo nin ɗum no tindini wonde enen e Allah en heeɓi probléme saabu hari kuranji ɗi woni stable ɗum ɗon bareru bare ko wawɗa ko bare no mettalan ko no ñiiƴe ɗen rawna ɗum a wawa ɗum enen e katawil men ngil enen e ɓittene men nden gila 2011 en heɓari probléme courant en alano probléme courant surtout que capital Conakry ɗo joni noon on yino courant ji ɗi woni yarde noon en yi crise essence on en yino yimɓe rangiri kawre lawol e lettagol e tilfagol saffinagol daro e piiroji e honkidiɗo e yennidiɗo ko woni ka station ji saabu Allahu tabaraka wa taala o ƴettino tagu makko ngun o humi e ndiyam makko wiyeteɗa ndan essence jaka guure on aduna on hande ko essence on Allah waɗi ko jogitori aduna on jaka si essence kala panuɓe essence haray on ɗon société o paani ɗum kan laaɓani en joni noon dépôt on sumi yeru ko woni ka station ji kon e ngala yurmodirde e ngala wallidirde ndaare criminel yagal ngal yimɓe ɓen no ɓitti woɓɓe kadi no wallitade en kadi fi yo ɓeydu ɓittere nden woɓɓe no yaade sooda essence on yoɓa pompisɓe ɓen ka station ma yoɓa sooriɓe gardiɓe aynuɓe ɓen ton yoɓa ɓe 10 000 20 000 ɓe lowana ɗum 20 litres en raison de 12 000 o yoɓa ɓe 20 000 o ara o yeyitira carburant on 50 000 60 000 en yi hay ka essence yeeya 80 000 woɓɓe yeeyi bidoru essence ka intérieur meɗen ɗo 1 million 20 litres patron o gari ha e saare nden en ala woldede saare nden o paani ɗon ɓay o paani mo faala hewtude goto pettay no jogui 20 litres essence o wi miɗo mari 20 litres kono min wona onon yetto lan ko jelu sotta ko min yetto on prix on si ɗon wakkili waynodiren o wi jelu o wi 1 million 500 patron o wi mi wakkilaki ɗum ɓe yewti ha patron on no ƴetto e yumma mum ka fulawa foyuɓe heɓe kawtoɓe mar rendez-vous ka labtane ko on ɗum ɓe sakkitori ko sodugol bidoru litre ɗum 1 million de franc guinéen joni noon yetelan on guinéjo waɗɗo ɗum ɗon jooɗiɗo no wiya laamu feewa laamu moƴƴa laamu yurmetake yetelan oɗo kan si tawi ko neɗɗo hombo wawi limude sifa ɓe hakkude meɗen ko jeeloɓe marɗen sifa ɓe yimɓe ɗo wonɓe wallitade fino ɓittende nden ɓeydora wallito fino sattende nden ɓeydora awa ɓay en feewa Allah soki ɓerɗe yimɓe ɓen hay goto joni na yurmeteɗo hay goto joni ana fino goɗɗo go daɗira ana hayno kañum daɗira saabu on riba mo waɗi ɗon e ndumbidoru ɗon on riba ɗon ko feƴƴituɗo 1 million oyano maapi essence ala e sar nden few wigol taw hay ko wiyete rangaka goy ka station ji ɓay ko sino tijjano toon si range sarde no laaɓi poy a yiyata goɗɗo si goɗɗo feƴƴine ɓay han kadi si goɗɗo feƴƴa aynnayi ka piira duuɓi nogay o yaltido e duubidoru ɗo o wi 1 million patron on no andi on 20 litre ɗon hewtinaymo Conakry ɗo o soodi ɗum ɗon o loowi kawto makko joni oɗo kadi ko honɗum e yaaden ni o guine en joni ko ɓe kadi jooɗoto ka kafehoy ma ka basoy ataya jooɗo e yennugol laamu wiya laamu feewa laamu yurmetake ko honno lamɓe mo moƴƴiranta e dow moɗon on moƴƴa ɗum ɗo ko sunna Allah tabaraka wa taala kayfama takunu yuwalla aleykum wallahi kono wawɗo wo ko noon lamminirte hoore moɗon Allah ƴettata lamɓe yurmeteɓe lamɓe newiɓe lamɓe moƴƴuɓe o lammina ɓe hoore yimɓe bomɓe o lutta ɓe moƴƴinde hay si ɓe moƴƴi
ko tongata ɓe waylade ko ɓe laamade. haren yejjitaari koko wonɗe wolde fi laamu bongu lagine ko goonga. ko waɗi kon ko ɗo waɗi yeeso meɗen, ko woni wadde kon ko ɗo woni wadde, yiɗen yiwde no hana kondanede toñugol yimɓe ɓen, laamo yimɓe ɓen jagga ɓe, laamo yimɓe ɓen wara ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, laamo yimɓe ɓen bimana bonna situation ji maɓɓe ɗin, sabu on ɗum fi kañum yo luttuka jullere laamu ko ella. kono musidɓe julɓe tedduɓe, Allah jeyi ɓerɗe ɗen. si tawino ɓe laamanoɓe no moƴƴuno num, ɓe laamanoɓe ɗo no yurmodira, ɓe laamanoɓe ɗo no hula Allah, Allah tabaraka wa taala yiltugol ɓerɗe lamɓe ɓen waɗa ɓe newiɓe yurmeteɓe, hunnoɓe ahadi, ananayɓe yimɓe ɓen. ɗum ko alallahi yasir, wama huwa alallahi bi asis. ɗum wonari ko sattika Allah tabaraka wa taala. nelaɗo sallallah sallam ɓe maki alqulubu bayna usbu illahi subhanahu wa taala. ɓerɗe jeeyaɓe ɓen no hakkude kolli Allah ɗiɗi, hemo yiltidira no faalira. bi mana yewtere nden ɗo ko Allah jeeyi ɓerɗe ɗen. si tawi yimɓe ɓen moƴƴi, o wurta e ɓerɗe ɗen o moƴƴina ɗe. si yimɓe ɓen moƴƴaari ɓe feewaari, Allahu tabaraka wa taala yusallitu ba'dahum ala ba'din li yudhiqa ba'sa ba'din. Allah tabaraka wa taala wurtay yoga e yoga fiyo yoga tampi yoga tilfa ɗum. haray ko wonɗen yermude kon fi wi'ugol kala laamiɗo en lagine ɗo marsari bi heɓuɗen indépendant, enen e lamɓe ɗe yennidirde. gila lagine heeɓi indépendant porto yeehi premier régime on koye hoore laɓɓum waynodirɗen e makko, deuxiéme régime on koka berɗe waynodirɗen, troisiéme régime on hiɗen gandi ka waynodirɗen ɗon ko 200 et quelques morts, 100 e goɗɗu reconisa. hiɗen gandi deuxiéme régime, troisiéme régime on ko 28 septembre waynodirɗen, quatriéme régime on hiɗen gandi ka waynodirɗen, cinquiéme régime on hiɗen gandi kaka PA gayniduɗen. awa ɗo ko sixiéme régime ko on to fewniɗen. enen ukkangal wono wondi e ñuuƴi, si tawi ukkangal wono wondi e ñuuƴi, haray ko tenowo on mari ella. haray tenowo yo dartu hoore makko himo tenoyde ka fitare ñuuƴi. wattanen haqqile ɗum, mo be holla Allah, mo be holla Allah kañum woni bonɗon, kañum bonni lagine, mo be moƴƴinira sengo ka won ɗon. Allahu tabaraka wa taala moƴƴinana en, o wi inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah wi mi sansata lorra e crise e tampere wonde e yimɓe ha ɓe sansa bonki wonki kiŋe maɓɓe. siko ɓuttu e moƴƴere gurna newiɗan ɓe mari, Allah wi mi sansata ɗum ha ɓe sansa peewal maɓɓe ngal. sen sansi peewal ngal e gomɗinal ngal e kulol Allah ngol, Allah sansa e nemaji ɗin e ɓuttongo watta probléme. sen sansi bonki kiŋ e ellaji ɗin, Allah itta e lorraji ɗin o adda newende. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfirul ghafur rahim.